Acha tusihi ndugu Gerardi aongoze ombi juu ya wanaopenda kufanana na neno. Sababu kwenda mbinguni ni kufanana na neno. Kupanda hii anga ni kufanana na neno. Kusudi tupambane vita ya wakati ya mwisho na tushinde ni kufanana na neno. Siri ya kuomba unapewa ni kufanana na neno. Siri ya kupata mafuta ni kufanana na neno. Siri ya kushinda madhaifu ni kufanana na neno. Siri ya kufukuza madhaimuni ni kufanana na neno. Siri ya kukuwa na kikizo chenye nguvu ni kufanana na neno. Siri ya kukuwa na unyumba makuple zenye ziko na nguvu ni kufanana na neno. Sababu bila kufanana na neno mingi inabomoka. Ndiyo sababu nawatakia sana usudi mfanane na aliyewapenda. Na ambaye iko hapa hajaamini Mungu angali namutaka. Kusudi kinti nilipendwa na wewe unapendwa, mulango unafunguliwa. Mulango ya neema ingali nafunguliwa kusudi na wewe uingie. Kwa ajili ya wale sasa ndugu watongoza wao. Kisha tukamate kipindi kingine. Tufuate igice gikurikira. Mwami wacu Yesu Kristo. Ngoje gushima izina ryawe. Uhabwe icubahiro kubanyu tambutse mu izina rya Yesu Kristo. Wahoze kuganiriza imitima yacu. Duhe gusa n'ijambo ryawe. Kuko abadafite ijambo ntabwo bazaragwa cyagihugu. Ariko abafite ijambo bazaga kwa jambo. Witeka uduhe kurituramo mu izina rya Yesu Kristo. Waba wabitangira muri aka kanya uhere kuri nje mana yacu. Ugere kuri bene data, ugere kuri bashiki bacu, ugere no ku mukozi wawe. Nawe umuhe kurituramo mu izina rya Yesu Kristo. Imyanya isigaye igumye kuba mu biganza byawe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Acha tusome kwanza kitabu cha Mathayo. Sura 19 ine hadi 5 mshale mbili. Sura 19 verse 5. Amen. Nawe arabasubiza ati nimwari mwasoma yuko yabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Amerika bafite umuco wo gukundana igihe runaka bagatandukana no kuvanga umutungo. Ese wowe waba umukunze ulipendana kupa kuchanga mali ya mali kutenganisha. Ukunze kuchanga umutungo cyangwa gutandukanya umutungo. Walipatana ukomo mmoja kwa vyote. Amina. Nikusema kama maskini nakuja utavumilia yako. Kama dada anashinda kazini utamvumilia yako. Siku kazi itakosekanaka. Utavumilia yako. Asante. Acha tuulize madogo kusudi tuombe kwa wetu. Dada yetu. Huyu kijana huyu mshipenda yako. Wote mshipenda yako. Amina. Wote mshipenda yako. Hakuna mtu alikusukuma kumpenda. Ulimulipatana kupendana ama kwa kimoja miezi ngapi? Mumbikanye kubana igihe runaka bizangahe? Milele. Aseme ni milele. Sasa siku utapata probleme hata shida kuendesha tena gari. Utavumilia kama maisha yote. Anasema ndio sema sana. Sema usikie. Sema tusikie. Sasa wakati atashindwaka kwenda kazini, shia shida yote ambayo inapatikana, utaendelea kuvumilia na kushika mwingine. Anasema sema ndio.
Amina. Ni vitu vizuri sana. Lakini sasa atatukomea muda wetu. Tuulize maswali madogo. Sasa niongeze rudia kwa lugha. Kesho Mungu anaweza kuwapatia watoto. Kesho Mungu anaweza kupatia watoto. Dada anakosa nguvu za kupunguza uchafu mtoto. Hautasema kivya uvumeni kinyamanda, nilitaka kinyamanda kitoke kitoke kitendo kwao. Sema sana sikini. Nzamwihanganira uko azaba ari kose. Hivi na mbingu tunavisikia. Utamvumilia kwa vitu yote. Utatangalia muri byose. Siku utakutana masahani zinashaka kwa siku. Kusingi. Hautaji pasoro kuzoka majani na masahani hiki. Hiki hapo tena kitu kingine na mke gani? Utavumilia. Asante. Lakini sasa acha tuombe muda wetu. Kisha kuna kitendo ambacho tunataka kuweza kufanya. Tunatamani utuoneshe tena alama nyingine. Sababu tulisoma hapa eti Rebeka alipewa pete, alama ya upendo wao. Tunatamani kusudi ambao wana pete waweze kuziweka tayari kusudi watuoneshe kweli alama ya upendo wao kama itadumu. Kama itadumu kuna alama. Na hiyo ni ya kupewa pete sawa. Moja anapeana mwenzake. Huyo atamfika yeye na yeye atamfika yeye. Lakini ile maua tutatamani kusudi mwingine kama tena. Je, Mungu tayari kushuhudia kama hawa wameungana? Umoja wao unautegemea. Tunalifurahia. Amina. Nasi tuko mashahidi wa kitendo hiki. Sababu amesema kama ni yeye, lakini wakati kifungo kanaanza kuonekana, kifungo kanaanza kufunga maji. Okay. Tutasini kijana aweze kufika pete msichana. Tena mkono ikipanda, ashike mkono ipandisha, tuoneshe sote kwamba huyu ndiye mke wangu. Lakini kwanza kabla waweze kufanya, tutawasita mnaweza kusalimiana. Mnaweza kusalimiana. Mnaweza kusalimiana. Ni sawa na vizuri. Kusalimiane tu. Kusalimiane. Ukweli sana. Sawa kabisa. Ni mkono lakini. Hii kuna salimiana vile. Sawa kabisa. Mungu kabisa. Ili sasa kama sasa na pete uweze kufika mkono ya mzako, lakini mkipanda msipate mkono sana. Je, mnafurahi? Lakini kama huyu ni very busy. Je, unaosema sana. Mimi na sisi Je, merci. Nisema na sasa nisema eti Je, merci. Mungu anafanya kazi. Anatupatia mwanadamu. Lakini mimi sana na wewe akufike. Aliko nawe bila sana kwambi. Tutasema aweze kufika Bila nawe kujango akwambike ile pete yake. Iwe ushahidi ya kutosha kwamba watadumu pamoja milele. Je, na ninyi mnaweza kuombea baraka? Mnaweza kuombea baraka? Amina. Sababu Mungu ni wapenda. Tutaweza sasa kibuyu sichana. Je, uko tayari kwenda na wewe vijana? Uko tayari kwenda na wewe vijana? Mpatie mkuru aseme vizuri. Uko tayari kwenda na wewe vijana? Amen. Anasema anaenda kunanyamaza. Kama maana anasikia hivi atarudia kwa atafurahi.
Kwa mfano nasema hivi Yesu ni watu kisha mnaweza kunywa mafanta. Hapana, tukienda tu tunasema ule mzikana ni msazifu. Shia nini amesema narudi kwao. Amina. Acha sasa tuweze kuomba baraka kwa ajili ya ndoa yao. Tuko na kwa muda saa zetu zisituache, saa ambazo tutupatia tusizidishe. Niongoza uliza wa mbele na baba. Mungu tayari kuombea baraka. Amina. Acha ndani ya kabuko kafupi sana ka waimbaji waweze kukaimba kwa ajili ya kitendo hiki cha kuombea, kisha tupate kuongoza ombi juu. Lakini watakuwa wakishikana mkono ya kuume kwa ajili ya maombezi yao. Tunasoma mjina na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone ataitwaje kila kiumbe hai. Jina lake liliita Adamu, ikawa hilo ndilo jina lake. Adamu akawapa majina huyo kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kusaidia Adamu alifanana naye. Bwana Mungu akamleta Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akamfanyia mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na hao watakuwa mwili mmoja. Amina. Uwiteka Imana asinziriza uwo muntu uticura, arasinzira imukuramo urubavu. Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwa n'isoni. Amen.
Amen. Acha tusi watu wote wasimame. Reka tuiginga abantu bose bahaguruke. Wasimame ambao wanapenda hii familia. Abakunze uyu muryango. Kusudi waweze kuombea. Kugira ngo bashobore ambao ni wapenzi wao. Na wanapenda maisha ya kuwe safi. Abakunze ubuzima bwabo bwabashiriza. Utaweza kuwaitajiri. Kesho rigufi ryawe n'abantu wakisema mambo yao kwa undani ama wakishirika. Na mimi nitafuata maombi itakuwa ni kuombea kwa jina la Yesu Kristo. Lakini kwa kila mmoja ombi fupi sana. Kila unachokitamania kwa hii familia uweze ukisema wifuza kwa muryango cyo kivuga mu isengesho. Kwa ombi fupi tutaomba. Isengesho rigufi turasenga. Abamfura n'urugo rw'uyu munsi turizihiwe rero ubwanyu nimudufashe mwicare inyota iri mu mpaka yagezeho muze kutubwirira abasaza bombi nabo mubagize kugerwaho ndetse natwe twese abaje gutamana namwe nimwebwe mwaduteranije byasengesho byahumanye byose rero uburenganzira bwanyu bwo gusoma kudurwa dushya ubuzima bwacu twese twe tubohane nuko utifasha kuri mwese mwawe ikaze muzasome reka mureshe reka musomye hegema hegere maze uti wowe mutware w'urugo mwongere si kamwe gusa n'akandi avuga ko ntabwo yakoresheje umusore nawe tubaje uwo rubavu rwanjye singwawe konyine reka mwongere arakoze cyane iyo mwarabikunze rero mu by'ukuri kutamanye nabo nyamuriya mbyino abakobwa tujya imbere n'abasore batujya imbere natwe tubajya inyuma tubagendere hariya mu gitaramo hagati igihe mfasha muri ya ndirimbo nyine abakobwa n'abasore tugendere maze tujye gushyira akadiho tubasange igisabo Thank you.
murakoze muturere twabashagaye DJ wagabanyirizaho gatoya urakoze cyane babyeyi beza rero aba ni babashitsi bakeneye gutaramana natwe baraberewe cyane uwayibonye nkanjye natange amashati ari amasabano nasanze ikibazo ariko bashitsi baje batuganiye ese hari icyo twabatse mutari mushaka kuduhereza mwatanze amashyi nk'uko bikwiye nimubikunze muyaduhe twebwe ba nyir'urugo murakoze cyane nuko rero aba ni babashitsi twadutegereje gutaramana nabo hafi papa w'umukobwa amashyi menshi kuri uwo mubyeyi naza kugana asange umukobwa we naze atugana asange umukobwa wiwe muhobere umukunze kandi umukumbura kubera ko arega wamuguranye ni ukuri kabikwibutse ngahe uwo ni wa muhungu wungutse mu muryango nadufashe rero akugenera iyo mpano ayiguhereze icyo ni icyubahiro akugomba ntabwo yari yabiteganyije ko bigera ariko reka tubimwibutse nema wawe uyu nguyu ayo ntabwo ari amagambo yanjye nayo yambwiye ngo dutaramane tuyavuga nema n'uyu nguyu wagize ngo mugumane agutindane kuri runo rubyiniro agutindane muri kano kanya ababyeyi twese duteranye ese umaze kubyumva ko bibaye ese umubyeyi hakurya yishimye cyane ko tubonye umukazana ko tubonye umukobwa mu rugo mu by'ukuri ni amashimwe menshi ariko kuri mama Nema nawe ndetse no ku muryango muri rusange angaha twaje gutarama na n'umusaza hariya ibyo nibyo bishimye byazabakwishyura reka tuvuge byatuzanye kugira ngo bishyitse neza nawe ntashira arareka niko niba yashoje ntashira arareka dusubiremo se dusubiremo ntashira arareka mama Nema nyemerera ndi musaza we umwobere umuhereze ikiganza ngusubize mu byicaro byawe ntunyemerera umuhe ikiganza warakoze mubyeyi umwobeye byaba byiza agusubiza mu byicaro byawe ni Nema wantumye ngahe ndaguherekeza turirimbana amagambo yo gutuma mushiki wacu ajya gukamisha iw'abandi warakoze cyane rero n'umuryango wose turagushimiye uru ruhande rwacu rwose rwaje rugushagaye ruragushimiye Imana guhereza imigisha rero warakoze aho wakuye Imana ihongere nuko icyo cyari igitaramo cya mwebwe mwaje muduherekeza hari ikindi ra se mubibonye umubyeyi nyamukuru wamwibarutse hari ubundi kwibesha ntaho nasitaye ni ibintu byabaye ku mugaragaro mama n'intsinzi yawe kangufashe n'impundu nyinshi nyaboneka aho hakurya n'impundu nyinshi turamwegukanye ufata ikiganza umwerekera ahantu yari yicariye ugende ubapepeye gutya nawe arega ubaye w'abandi wagiye gukamisha ufata ikiganza se ndabyemerewe nubwo nari musaza wawe wagejeje mama wakubyaye mu byicaro byiwe reka uwagukunze aze agufate ikiganza gusubize mu byicaro noneho igitaramo gikomeza wambereye inshuti
wanyeretse umutima w'imfura mu minsi yacu y'ubusore umbere ingabo nziza kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye mbega urukundo ruzira ikizinga iyo mbega urukundo iyo ruzira ikizinga nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro ubuzima ndabufite ngufite imana yatanze ijuru rito ryacu twembi inshuti n'imiryango badushimiye iyi ntambwe kuko iyo yasezeranye irasoza turayiragije yo mwiza we yuzwe n'urukundo rwawe nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda nta yandi magambo navuga urwo ngukunda nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira comme tu m'aimais je t'aimerai tellement et cet amour restera pour toujours je te promets l'amour éternel. Bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye